clear tu te chibai ule tun tuma hian Israel Prime Minister ni mek tunma Sayeret Matkal Commando alo tang to le operation sang lo fe chuak to Benjamin Netanyahu wa chanchin kan clear ho dona Netanyahu hi Israel ram adin fel hnu Israel ram nge ya piang te zinga Prime Minister ron ni thei ma saber ani ba ka Israel Prime Minister ni thei no pang ber ani Prime Minister ni rei ber ani bok ani sang kha chakwa somli pakwa October ni somni pakhata Tel Aviv fa apianga apa Benjamin Netanyahu hi Judah historian ropui takni in kumsang kha chakwa somnga paruka anchungin US an pema apa hian USA college le university rang te hebrai tong le Judah chanchin zirtir na athok thrin ani Benjamin po hi le khathiam thei takni in sang kha chakwa somruk pasari a high school azo felhnu in sipaya tang turin Israel alet le sipaya tan kum hi 6 day wara Israel an chakkum kha ni in Netanyahu te ero hi chu indo zo felhnu alut an ni awangin 6 day wara antel man lo chia ani Sayeret Matkal Commando lutin sipaya kumnga atan chungin operation sang le indona sang an ma chona chungzinga alangsar zol then khat ilo thirila kumsang khachakwa somruk pariat December ni somni paruka Israel thona passenger phur chu Athens sa chungfel hnu lokin Palestine firfiak pahniin anlo pongka chiama passenger pakhat thi in midang then khat an hliam nuala thona an kap mel hem nual bok ani heng mi firfiak te hi Lebanon na in khwar firfiak pol an ni ti Israelin ashiatin pubalak nan ni hnu December ni somni pariat Beirut International Airport chu Benjamin Netanyahu te ho hian an bei chiama passenger phur thlona som pahni chuang lai an vati chiat sak ani he operation gift ti ni in khovelin Israel sarkar hi an dem hle hemi wang hian friend sarkar phei chuan Israel laka aral thuam thal thin zong ati top vek nge ani sangkha chakwa somsari pahni me thla Ehud Barakahovin mifir fiakin thlona an hren be mek chu lu khungin achunga passenger hren be te an chan chuaka hemi thum hian Netanyahu hi athian pa silai mu in abana perin hliam atuara ahu SNM awangin president in ami malang takin chibai bukin choimoina ahlan nge ani henglo po hi operation tamtak an nei baka war of attrition lain ramri kanin an thenom ranga arukin mission hlotling tak an nei bok ani kumsang kha chakwa somsari pahni sipaya changa bangin US zirna chun zom turin akal le ma se azire ma in Yom Kippur war alo chhuale awangin Sayeret Matkal Commando team ko kirle ani indona tel turin US changin athlok hole wang ani he indona po hian Suez Canal kanin Egypt sipai telaka beipui an thlaka Syria rama po arukin thuk tak an luta mission hlotling tak an nei bok ani Yom Kippur war azo felhnu in zirna chun zom turin US bok alut le sangkha chakwa somsari panga Bachelor of Science zirzovin sangkha chakwa somsari paruka Master of Science azirzo le Harvard University atanga PhD azir mek lain sangkha chakwa somsari paruk July thla Jonathan Netanyahu thi na awangin anchungin US atangin Israel an pem luta PhD hi azir zo talo ani kan hriat angin Benjamin na Jonathan Netanyahu hi Sayeret Matkal Commando ve thoni in Uganda ram Entebbe Airport Judah passenger hren be te chanchu na operation na khan operation ho tu pa ber ani Uganda sipai te ne na anin ka na vanduain anramtan anunna ahlan ani thi na hian Benjamin na nuna na satakin thu asoya anram chan him du na ril ru pau khau tak ane baka ram roi tu din hmuna din ve hial chak na ane pha ani tarlan to angin Netanyahu hi lekhathiam thei tak ani America lekhazira Salian ani awangin American English po hebrai tong tluk zetin athiam nal ani sangkha chakwa somriat pahni atanga somriat pali chungin Washington DC Israeli embassy
Deputy Chief of Mission nin a oma heng hun lai hi Ariel Sharon Nahova Israel sipain Lebanon an run hun lai vel khani in khovel ram ranga Israel chet dan du lo tu tam tak an oma khovel huapin in hial na set tak achuak ani chung in hial na le ngai dan soina mun ranga te chuan Netanyahu hian thiam takin Israel sarkar ayo in mipuihma a le media a te thu asoi thrina sangkha jakwa somriat pali atanga somriat pariat chungin UN a Israel ambassador anile a UN Security Council in Israel dem zonga ro an rel hnem to zia le Israel hian soisel na ato na sat thin zia chu kan hre theu anga khovela ram zong zinga hian Israel tluka be na tok na sa hi an arin lowa chu tiang ram ta na palai na tho chu na hadam le olsam ani hau love chung na hau tak le har sa tak te po chu Benjamin Netanyahu hian athiamang to ka ne in athoka an ram thwai tu te mit po atlung hle thin ani sangkha jakwa somriat pariat a ambassador na atanga cholin in thlanpuya avoi khatna tan Knesset member atana thlantlin ani a tonriat thatak nei to ani awangin deputy foreign minister ni na cheltir ngal ani tichon sangkha jakwa somkwa pathuma Likud party leader atana thlan ani a video masa atar lan tongin prime minister Yitzhak Rabin nan Palestine ne na inrem na asiama wangin Netanyahu te party hian na satakin an beya Rabin na tha ani nu sangkha jakwa somkwa paruk in thlanpuya Netanyahu chuan ne na changin kumsomli pasari mi ni in prime minister aronita kha ani a Middle East a remna le muan na aom theina na theitop chuat tu US President Bill Clinton nan Rabin na thi kha poi ati hle a avuina apo telin thana thu te asoi nge ani Rabin aron thak tu Netanyahu la chu Palestine ne na inrem na thuthlung du lo em tu kha ani si a Bill Clinton alu ati hai hle ani se Netanyahu hian Israel thian thaber le ral thuam tam tak supply tu US hi biak chiat emo ti beidon emo atum mai bik lova July ni kwa Washington DC a zinin US Congress ma a thu asoiba ka President Bill Clinton na azumunga la Clinton hian Israel le Palestine in kara remna thuthlung mek chu chomnung zel tur le remna tluan tling awm theina na Palestinian President Arafat muturin Netanyahu hi alo ngen ani in thando na Netanyahu hian Palestine ne na inrem na andu lo thu thiam takin a au pui kha ani a Prime Minister a han niveta chenga US President in inrem na kong zo tura alo thlem le si hi atan chuan thil har sa tak atling ani tichuan Clinton ati lum oinan September nili sangkha jakwa somkwa paruka Arafat chu meeting ane puita a rampahni ai o mi poimo tam tak ba ka chanchin bumi engemaw zat antela hetia Netanyahu an Clinton alung oina na Arafat meeting ane puya a han chibai mai hi meeting na telve rampahni ai o tu tenge po ina mak anti atlinga thu tam tak ero an soilo Netanyahu hian Clinton alung oinan chawati ani a athin lung takin inrem na adu reng lo ani tichuan Netanyahu an inrem na konga arilru apek tak lo awang le Israel le Palestine ten inrem na tluan tling an nei theilo awangin Clinton abeidong hle a tu khat phei chu abeidong lutuk thin rimin ring taka avin tongkam vin takin Netanyahu hi a an khum chiam ni in Palestinian chief negotiator in asoi Netanyahu hian Palestine te hi inrem na tluan tling siampui lo ma se Bill Clinton na ti lom nan sangkha jakwa somkwa pasaria Hebron protocol sign puin Hebron na Israel sipai then khat anu kira Gaza a mel somnga vela in a sipai te anu kirbok ani hei wang hian ama thlop tu tam takin an thlop na an ti topa kumsangkha jakwa somkwa pakwa prime minister thanna a Yitzhak Rabin zui tu le Palestine ne na inrem na du tu Ehud Barakan Benjamin hi ron in prime minister thut thleng aron chu saka heta china hian Netanyahu hian politics cholsanin company liana senior consultant na athok chun zom ta ani politics sa alu le thu le prime minister aron ni non le nu a athil ti then khatte ilo thlirila
sangni pakhat kuma Ariel Sharonan Ehud Barakah Prime Minister ni na aron chu saknu in Netanyahu po aphur thar ve le a Ariel Sharon nan Likud Party chuasana Kadima Party adin nu in sangni panga a Netanyahu hi Likud Party leader ratana thlan ani a sangni paruk in thana Ariel Sharon na party in sarkar na an siama mase ama hi chehlei theilova stroke natna in amanta ka wangin a aya Ehud Olmert chuan Prime Minister thut thleng achanga Netanyahu hi eptu hotu opposition leader ra a om ani kumthum chung eptu hruai tu ani nu in sangni pakwa in thlan puya Ehud Barakah kai hruai Labour Party nen thokdunin sarkar na an siama tichuan achum hni nan Netanyahu hi Prime Minister aron nile ta ani January ni somni sangni pakwa a Barack Hussein Obama chu US President natana laklu ani a Israel le athen om Muslim ramte in kara buaina a engtiangin nge ma ala kang ti khovelin an thlir ngal thup ani office alwa ni in a official phone masabera Palestinian President Arafat a thak tu Mahmoud Abbas chu bia in Palestinian tetana thei top achwa tur thu a hril ngala TV interview apek masak bera po Arab TV ngat thlangin US in Muslim ramte nena in zomna thatak ani chautur thu asoibok ani tichuan Obama White House office alwa atanga thlani nu a Benjamin Netanyahu an Israel Prime Minister office aron lua veta ani a White House lam hian Netanyahu kai hruai sarkar nena indorna nei chu an hupur hle a Prime Minister atana Netanyahu a aron tling le hi an hel hle ani Prime Minister Office alwa felnu lokin Netanyahu hi meithla a Washington DC a thokla in White House a President Obama azukmu a hemitum hian chanchin bumi tam takma a Obama hian Palestine nena in remna an nei theina na mala chun zom tura adu thu alo hril baka sangkha jakwa somruk pasari 6-day war a Israelin Palestine ram an opsak mihring chen na mun natana an siama an lua sak tak te chu titop turin Netanyahu hi alo hril boka mel sang rukdon la ya hla atanga ron thlok thlawang wang Netanyahu tan chuan thulom omlo tak ani ti chuan lom na reng nei lovin a thlok ho le ta a hetia Netanyahu a beidong taka thlo ho nu lok hian Barack Obama zinkwal ve ngala Germany Turkey Saudi Arabia Egypt le ramdang engemozat atlo kwala Israel a ero voi khat ma achol ve lo ani Israel a achol lo mai baka Egypt khopui Cairo a atu soina a Obama hian US le Muslim ramte inkara boruak ti that atum thu le Israel in a then om teram a okbe saka alwa sakchu US in apom thailo thu le ti top nga la chul thu thlengin asoya Cairo atanga Tel Aviv anai to te lulnen enga ama ngai lova ngoi renga athlo liam khum long mai hian Israel tana be seibo ani zia anem het chiang hle ni in alang ani US a juda tam takin Obama hi an vote ve wangin le a campaign na po an pui ve wangin be sei na an lo nei sang ve viawa ma se an be sei ang lo ta hle ani Israel a po Obama diriam na le dem na thuziak le thalak te kholaya le chanchin buwa te achuang chei chuaya atho pui then khatte ngei po in athil ti dan chu tha an ti lo thu le Israel chu thlau thlak chi ani lo thu Obama hi an hrila ti chuan ama chu zin du chuang si lovin Middle East envoy George Mitchell chu sangni pakwa atanga sangni som pakhat chung khan voisom pariat lai Israel a atira Israel themlung oya athen omram tenena in remna ne tir atum ani ma se tumtam tak Israel thunei tu tenena in biak na an nei hnu po a omzia om theitak lo wangin Mitchell hian sangni som pakhat a abeidongin ban na athe lut ta ani ma se heti chungpo hian Obama chu ala beidong du bik lova me ni som pakwa sangni som pakhata State Department meeting room a mi poimo tam tak le chanchin bumi te ma a Middle East a remna le muan na aom theina na man lak chun zom zel thu soin chumi ya hlotlin theinan chuan Israelin Palestine ne na anin ri na ram ri a sangkha jakwa somruk pasari 6-day war ma a ram ri kha apum anga yani ati a
6-day war atanga an opsak tak ram te chu Palestine kuta an pek let le atrulani atibok chu athu sei chu khovel puma dar chuak nga lin chanchin tharlu tu ber ani ngal ani Benjamin Netanyahu lung oi lovin advisor then khat ko khomin meeting ane pui ve ngala advisor te omlai nge hian a telephone loudspeaker ada in US Secretary of State Hillary Clinton chu President thu saya wanga alung oi lo thu azukril ngala hetia Secretary of State abiak nu po a White House lamin anron ngai sak zui lo awangin Netanyahu chu Washington a thlok thlale a me ni somni pali sang ni som pakhata US Congress joint meeting a thu sain Israel chuan Palestine ne na in rem na adu reng thu le ama ngei point Israel mi pui te ma a Palestine ram chu an pompui thlap tur thu asoi to a Palestine President Mahmoud Abbas san ami te hna Israel chu juda te ram atana an pom thlap thu asoi chua ve hun ani to thu asoya 6-day war ma aram ri chu Israel tana pom thei ani lo thu tlang takin US Congress joint meeting a hian asoi ani he joint meeting a hian US Vice President Joe Biden atela Senate member kalpo an thatle ani hetia Congress a thu sei hi la du tok mai lovin White House a President Obama chu avalen chil ngat boka chanchin bumi tam tak ma a Netanyahu hian Israel chu indo maram ria kirle thei ani to lo thu chiang takin mai chana a hril ani heng hunlaya US Deputy National Security Advisor Ben Rhodes chuan khatiang khan khoiram hroi tu dangma in US President hi White House chunga nge chanchin bumi te ma a le ngal an ngai dan kal zong thu ron thrilin lecture an la ron pengai lo ti in asoi ani Netanyahu ngai dan chuan sangkha jakwa somruk pasari indo ma an ram ri chu remna ram ri ni lovin indo na ram ri ani miawa hanlet le na chi zia zang ani lo ani US President Barack Obama hian ramri chungchanga chauk lo po Israel du lo zong thilti alaneya Muslim helpol ne na inzom na thatak nei Iran in nuclear program akal pui mupa Muslim helten nuclear ral thuam an nei ani chuan khovel tan le an mani tan ngei po apoina sa hle theyani ti Israel roi tu le an sipai ho tu ten an hrechiang hle a hei wang hian Obama ne na Iran nuclear deal ti top turin voi tam tak an nge na Obama la in auk sak du thin si lova khovel ram lian le thil ti thei tak tak ten Iran nuclear program chu eng hel na nei mia lovin an clear liam mai ani hetia khovel ram lian hoin ngoi renga an clear liam mai baka nuclear fuel te an supply jok hiala wang hian Israel chuan Iran nuclear plant te hi bom chiat saktumin ruaman na satak akal puya sangni som pahni kumtir lam thlathum chung phei kha chuan air strike nei tura in ring rengin an om ani Iraq le Syria nuclear plant te an lo bom chiat sak to awangin Iran po hi an bom chiat sak le du mayang ti ringin khovelin an clear thup ani US military intelligence tele an ral rel khol po in chol lovin Israel le Iran hi an vil renga Middle East a indo na achua kang ti an hlau hle ani ma se ral thuam le sum le paya ama chanpuina saber tu le athian thaber US in rem ti lo wangin le khovel ram dang te po in Iran an on deuh jok vek awangin Israel hian abom mai du bik lova sangni som pahni US in thlanpuya Obama khingpui Republican Party candidate Mitt Romney an ne na achang ani chuan anin thurwal thei be sein Netanyahu hian langsar takin Romney ya athan ani ti atilanga hei hi Israel Prime Minister in US President thlanna a langsar taka tran lam anti lan masak ber ani nge ani ma se in thlanna hanzova Romney chu tlingzo lovin Obama bokin White House alua zui le a ti chuan Netanyahu hriat lova aruka Iran official te nena nuclear program chungchanga in biak na kalpui turin White House staff te chu a hrila an president du dan ang ngei chuan US negotiator ten Oman khopui Muscat a Iranian official te chu aruka in biak na an nei pui chhota a ma se Israeli intelligence ten an hrechuak thuaya US official te po in an jep rei thei talo ani
hetia US le Iran IO te arukin anin betrin ani ti Israelin a hriat chhuah hnu lok hian tum khat chu US Secretary of State John Kerry zin chu Israela Ben Gurion International Airport a reilote tumin a chawl zoka Netanyahu an nalo hriatin airport chu panhngalin chanchin bumi te hma a thu a soya US le Iranin aruka nuclear deal an siam chu deal thalo tak le hlo om takani ti in thin rim takin a soi ani hemini hian Obama Netanyahu hi phone a ron bia in thlemlung oi atuma US le Iranin nuclear deal an kalpui chu Israel le khovel pum tan po a him tur le ralmuan om taka kalpui an ni thu a ron thrila ma se Netanyahu hian a ring zo chuang lo ani kumthum chung zet Netanyahu an Iran nuclear deal atanga in hnuk dok tura a thlem hnu po in Obama hi a in hnuk dok du lova ma se Netanyahu po beidong du bik lovin sang ni som pakua March thla a Washington DC a azuk thlok lut le a US Congress joint meeting a avoi thum nan thu azuk sei le ani hemi tum hian Obama ngai dan kal zong thu a soidon ti khrasa in Democrat Party member tam tak chu antel du lo nge a an rin lok ange in US rorel call to come ma chuan President Barack Obama rorel dan adik lo zia le khovel himna ti der thong thei ani zia soile piap maya Republican member tam takin ngai sang taka athu soikar laka kut an lo beng dur le achanga an thut mun na tanga tho suawa an au khok le rum thin te chu pui tak ani khovela sarkar ro pui berangai US sarkar ro rail call ma mewa an sarkar ti diklo le an president ngai dan tha an ti lo zia thu soi hi Benjamin Netanyahu bak hi an la om lo ani rorel tura kan thlan mithiam pui professor le doctor rualte rorel na in chunga how to pa berin mau chi thachi scientist te po ina an la siam thiam chia bik lo kui tia dan chanchin a soilaya a sirvela an lo thu khideu sang thin te nen hi chuan te khin vak du lovila a tha ome hetia Netanyahu an US Congress a thu azu soi hian US mipui te a hna a thok ve te po ani mai thei sang ni som paruk in thana US mipui te hian Democratic Party candidate Hillary Clinton chu hnolin Republican Party candidate Donald Trump an thlangtlinga Donald Trump le Netanyahu te thodun na le an malak na then khat chu nidanga thlir ho le kan tum don nia tuntumatan chuan tok ri se mang tha ule